Bana beso dumelang ke a dumedisang ke Makatolle wa kgoro dikatuwe. Makatolle wa topo tse tshosi le tsa mangope. Taola e supa kopano ya motho le modimo wa hae. Makatolle o kgatha tsela mo leng siko teng o tlosa lefifi batho ba apese ka kganya. Ke a leboha. Thotlo Makatolle o kene ka haro batho. Kopa ho motho a qalang ho shebella channel ya Dr. Phoka a subscribe hore di-video tse tlang di se tsa tsa mo feta, notification bell a click. Ke a leboha ho batho ba ntse ba subscribe. Ke a leboha bana beso, modimo a lefe matla le nna mfe matla ka nako ya lona e ditelang. Batho ba ntse ba phone le tlo thusahala jwalo ka ha ntse le thusahala every day le tlo thusahala. Le se ke be la tshwanyeha ke teng ha ona mo ke yang teng, ke mona for lona. Ke batla ho bua ka taba tse pedi bana beso tseo ke di tshwereng. Ke batla ho bua ka taba tse pedi tseo ke di tshwereng hanyane. Bana beso Mofokeng ha sebedise moriana wa Gauteng fela kapo wa South Africa fela. Mofokeng ke motho le batho, ke motho le mafatshe. Jwale re tshwere thupa, mara thupa ena e re tshwereng e sebetsa ka stroke fela. Ke tshwere thupa ke ya stroke, ho tsamauwe ho tluwe ho nna ke tlo o etsetsa thupa ya stroke ho motho a tshwereng ke stroke. Ha ona taba hore ke stroke ba se bitsa ka di whatever so called stroke ke makgowa, ha ona taba. Wena tloho o tlo lata thupa ya stroke. Ha ona taba hore ke stroke sa boloi, ha ona taba. Tloho o tlo batla thupa ya hao ya bo stroke. E tswa ka hare ho Mozambique, bongakeng ho dulwe ho kopanwa le batho ho sebetswe bongaka bo hole. Ho tsamauwe mafatshe bongaka bo kgone ho hola, batho ba tsebe ho fola. Ha ono thusa batho ka dithupa tsa ho finyana. Jwale ho tswa ka hare ho Mozambique ho kopanywa thupa ena ya stroke bana beso. So tloho kapa o romele mokudi wa ho nna ke mo kgutlisa sa fodile wa stroke. Ke a e feta ha ke mona. Hona le mpepa e ke e tshwereng ke special mpepa se entsweng ke Mofokeng. Ho tloha yena ntsa qala leeto lena a sebetsa a ntsa fa batho ba bang ba thusahala ka yona. Tlo lateng mpepa ena ke 450 ha o dula hole, ke 350 ha o le haufinyana tlo itatela yona. Ke special mpepa. Ke tseba batho ba bang ba tlalla ba rai Phoka wena mara jwale ka re wa re le matsa mpepa ya 450 e jwang jwale bana. Mpepa ke 20 ranta ke 10 ranta bana beso. Ena ke special mpepa, o tlo e bona ho yona e kopane, it's a combination. Basotho ba tla tseba ha ke bua ka lebitso lena la tlharaputswe ke moriana, kapo ha ke bua ka moopa koma ke moriana o kopanang le sehlahla sena sa mpepa. Then nku mixe le mafura a special. Ha qeta o mixa le mafura special, ho na le sachet e kana ya moriana o powder o mixitsweng ke Phoka. Then mpepa ena ha o tlo e sebedisa, o e sebedisetsa mabaka a fe Mofokeng? Ho motho ya batlang ho fetolwa ke badimo ka potlako, ho motho ya re nna kgale ke tjhesa mpepa badimo ha ba nkutlwe, ho motho ya re nna mpepa ke a e tjhesa mara jwale atjhe ha ona ntho e etsahalang bophelong ba ka, so badimo ke batla ba nkutlwe. Ho motho ya re nka re badimo ba ka ba distance le nna, ke batla ho heletsa badimo, kapo motho a reng badimo ba ka hare ho Lesotho, nna ke dula Gauteng, ke batla ho memetsa badimo ba ka. So mpepa eno it is very good for wena. Sachet eno ke eno, mafura ano fela mixitseng ona a kgona ho attracta badimo ba atamele ka speed ho wena. Then o tlo nka sachet eno, nke pikinyana ya moriana ono, then o hlabe mona ho tswe madi kapo madi fela hohle bikinyana, o mixe le moriana ono, o tjhese hodima mpepa DNA ya hao. Then e be le hona o buang le badimo ba hao he. Ke a tseba hore di-theory di ngata, ba bang batla ho jwetsa he mpepa tjena, mpepa ho etsahalang, mang ho etsahalang. Wena etsa ntho e Mofokeng a reng o etse, o shebe ha o thusahala, badimo ba o araba, o tlohella ho lla. Ke a leboha bana beso, ke kopa nako e tlang le reke data e ngata. Ke rate di-video tsa ka ha di feta 10 minutes, wa di bona ke bo di 7 minutes, 6 minutes, 9 minutes because of data. But mona ke a kopa cause taba e ke tlang ka yona e hlokolotsi haholo ebile e telele, ebile ke tlo kopa thuso ya hao hore ke ntshetse pele ho comment section, o botse dipotso ke kgone ho tswela pele ka yona. So ke taba ya ho kenya badimo ka hare ho lelapa, ke taba ya ho kenya badimo ka hare ho lelapa, hore ba kena ka tsela e jwang, ho etswala eng. But re etsa ka tsela tse fapaneng, but ke batla wena o tlo utlwisisa hore ho kenya badimo ke eng. Reka data.
068 213 4374 Nene Buildings Residencia se ke tlohile Nene Buildings ke hona mo Sebenzile Street maybe o tloha mona ke sebeletsa teng is 2 minutes to walk ho ya teng ka maoto ha se hole mona ke sebeletsa teng ke tlohile because of go upgrade standard not any another reason ka ntlo eno. So ke teng bana beso o tla mfounela ke teng WhatsApp ke teng Twitter ke teng Instagram ke teng Facebook ke teng Facebook page teng TikTok ke teng kaofela so ke a leboha bana beso amen.